Alah, mik baik to. Hepale hem pulita lu wali ngate to mik baik. Alah. Mapahutu ole ya dati pemola yangu selanjutnya pembodi yang bangun malapayu lomon lipu dulu tilalu ohuto lalu tilalu ti polu puduo taluo ahuli mo huyo ya yati lalu mo Dala lo ami wo mulip selanjutnya Bapak Tukar silakan mengklasifikasikan bombu tupalo lomai tupalai tortula taluhu wa pulua malo lihatua lotutai lokopalo ilohe wintalo ode pime ipitalo ode pimi ipitalo ode hundawa ipitalo yang selanjutnya Notendalo mempersilakan Moli dulu Pamungan Bubato Ilote rumah Lohutu Womu Kapahula Lulungan Pedilo Walangatuma Pilahutua Hudungan Orihinu Olipungan Oradia Kohenuma Lota Pinggay Morungan Wamu Lebega Takia Gurua Rahasia Lowito Lowtia Lowtia Lowito Ode Luli Lowito selanjutnya Diomu Diua Diomu Bilomu tua Lau Hitua Tua ua Ulipu Ilopanua Dogo ito Ta ilohu tua Loma ana Lopi tua Eangku Wamu bulu lelahua. Tolipu pilohu mua. Tohunia totaua. Wamu matoduolo. Wahu mapopobotulolo. Wahu mapohutuolo. Lopohuli lolo. selanjutnya Bapak Tuata mempersilahkan masuk. Ami Tiamu Tiamo Ilahe ayu Tiliango Walo hilao Molango
Wala akali mo bango. Piluhuto ilamango. Ilanggalo ilalamo. Lo adati timamango malayoa pagyamango. Busog pulo dia, maloto dula dia, pebuluan tadi dia, wopo mato duolo, mapo pohlo olo, pekatulu wajarolo, aku. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Pati hulawa asala, didi lohulu arada, talo pembadari to Allah, to bulua to madala, pati hulawa lohulu, didi loto hulu, ulipu ulo ngaturu, duawe umuru, bata mato duolo, woma pohulolo, to katulu wajalolo, donggolo pohutuolo, lo ada tilo tilolo, bui.